mina ngathi ndivuka ndabona incwadi encane ndabona ivele kumama lena ngabe ngumama nge-30 years andalwami ndaqhubeka mna ndafunda ndifunda incwadi encane ithandaza lobuya nenena ndisathatha uhambo lwami ngizokhangela phina ndavunza kende piko uona mudiwa wangu wepa moyo dzoka zvako wakende piko moyo wangu unorwadza ndikakufunga misozi yobuda uona yobuda mudiwa wangu dzoka iwe andichakurinda ndati dzoka zvako ndizokhangela phina ndichakuone piko ndivunubonestandwasa ndizobuza kubanina ndabunza ndivunubonestandwasa ndizokhangela phina ndichakuone piko ndivunubonestandwasa ndizobuza kubanina ndabunza